basi ndio mesi. Kama uchafu unaweza kuwa mingi. Bana sasa mdomo mnatoka kwanza ndani kisha mtafanya salongo nyuma. Kwa nini mwezi weka masaki kwenda pale kwingine? Muwapatia ba Amanda. Baada ya kupata usalama na kuanza maendeleo, kwa sasa mji wa Goma umejikita katika usafi wa barabara. Hii katika ushirikiano wa viongozi wa mahali na wakazi. Desire Ngabo Kisuba ni naibu meya wa mji wa Goma, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na AFC M23. Meya amekuwa mstari wa mbele katika uhamasishaji wa umma kushiriki kazi za usafi, hasa katika kile wanachokiita salongo. Mkuye msogee ni wote. Mkuye. Hii ni balabala na kama leta inabatolere hapa, kama tunabatolere, kama chama inabatolere hapa, ni tunaweka kama mofisi hapa tufanye. Lakini mlikuwa watu ya kutoka tunabatolere juu tunaweka kama mko napiganisha kwa kuweza kuchunga mafamilia zenu grasi yeye maaktivite kidogo mko nafanya. Lakini kuacha hapa haiwapatie ni droit ya kuchafua. Uchafu iko mingi sana. Na hii makahala yenu yote iko kuchafu sana. Uangalie degree ile maparasole yenu haifanani kwenda barabara. Unaangalia hapa vile kunafanana. Nafasi zingine, nafasi zingine ni maua. Unaangalia hapa kwenu vile kunafanana. Iko kuchafu sana. Na hamfangi yake chaque jour mnapita hapa ni kuchafu. Ni bali hamko na respecte na saa longo nyinyi mshatarika bado mashandize yenu. Ile kufaa vile iko sababu vile mtu anafungula butike anaacha butike wazi kisha kunafanya salongo hii. C'est-à-dire client kafika atauzisha. Sasa hii iko ya kwanza na ya mwisho. Siku ya salongo nyingine kipakutana mlitia vitu hapa nje nitawafunga. Okay? Na hii uchafu mwache hii maparasole ya kuharibika hivi sitaki ona hapo. Okay? Mtu ambaye anapenda atumikie hapa ili makahala yenu ya uchafu vile hapana. Mtu anapenda atumikie hapa aende tengeneza kahala ya mzuri aipakale rangi. Mtu afanane ku barabara. Fanane mtu mwingine atumikia ku barabara. Na wakati unaonyesha watu frui, usije watu frui litia masake sake kama za hizi ulitosha kama kutoalete kama wapi unafika unatia hapo kisha unaonyesha watu. Mna kama kwa mtu anafika hapa anakamata ile frui na anakula mara moja. Wakati mwingine mnafika hapa mnabialisha na chini. Donc nikikutana tena ile tabia vile tutafunga. Ile maparasole ya ovyo ovyo hatutaki. Wanapenda wakia hapa atengeneze kakahala kamupya kamzuri akapakale rangi auzishie pale achunge watoto wake. Na aweke usafi. Mwapendi sikia ile wakati utafika hapa tutabatosha jibu. Nani ndio president wewe hapa? Wewe ndio president. Nikirudia hapa nakutana ni uchafu. Hii matabia yenu ya ovyo ovyo. Juu hapa sema mnakuwa bashindikana msikili yake. Na chef de quartier shaba shinda. Nikirudia hapa nakutana ile tabia hapa. Tutabatosha hapa kwa barabara nyingi. Mimi nadhani nimeshawaambia kuna kama mko wazazi mnachunga mafamilia mko nazikulishia hapa, lakini kwa kutumikia hapa mrespekte usi mitindo ambayo leta inaweka. Hatupendi uchafu mwingine. Mnaweza angalia nyuma muangalie vile kuna farana parapora nafasi zingine. Sino mtafika hapa siku moja mnafika tushapanda peluze na joto kwa kutosha. Alo kama mnaona mnakulisha watoto hapo mpatengeneze mzuri. Ile maparasole ya uchafu ile makahala ya uchafu tusionake tena. Sawa? Asante. Kama mnajua hapa kuna wale tunamfurahia sana juu abatufukuze. Mimi wanatuambia njo tutie usafi na meza za mzuri na mamiambuli za mzuri. Vunema tunafurahi sana na she tutabifanya juu basi tufukuze hapa ku barabara njoko tunakia tafutia mrongo wa watu. sote nyuma mea tusafishe Goma yetu. Safisha Goma yetu. Salongo inaanza saa 12 asubuhi inaisha saa 4. Unaruhusiwa kubeba watu kwenye gari wala moto kwenye fasi yao ya kazi tangu asubuhi mpaka saa 1:59.
haturuhusu mtu kuzurura saa ya salongo. Sote pamoja tufanye yote tuwezavyo ili mji wetu iwe safi. Kama Goma ni mwingine yako, uisafishe. Naitika kwa jina la Kasongo Shomari Deka. Mimi ni president wa ASECO section Bisi. Kwa nini mnaunga mkono juhudi za meya kufanya usafi kama salongo? Ndio, ni kawaida kwa kila raia na salongo ni yetu sisi wote. Tunapasha accompagner gouvernement provincial yetu, monsieur le gouverneur, accompagner na maire de la ville. Tunapasha saidia salongo kwa kuangarisha mwingine yetu ya vile ya Goma, kwani kama sisi vile wa driver hiyo barabara kama kwa uchafu na sie vile haitufurahishi. Ndio maana tuliona na sie tunapasha accompagner maire de la ville kufanya salongo, kwani ni haki ya kufanya kila raia. Ndio washofu ambao hawasikii wanatembea wakati ya salongo. Ndio hiyo ujumbe tunaijua na ilikuwa ishakuwa sana, lakini tulipata message yenye kutoka kwa meya wa mji, vile tuliweza kuwasensibiliser, na ndio maana sisi tuliona inaomba tukue kwenye terrain, tukue kwenye salongo, ila tufuatilie wale wenyewe wanashindwa kutimiza sheria yenye wakuu viongozi wanaleta. Ndio maana tulisema tuakompanye aussi maire de la ville na gouvernement provincial kusalongo, na ule shofere mwenye tunayua hata sikia kama saa ya salongo ni saa kutia gari pembeni, afanye salongo, alafu vile sisi viongozi wao tutawafuatilia kwa utaratibu. Tunafungua mfereji, tunatoa uchafu kwenye mfuko, tunabeba kwenye gari ipate kumwanga nafasi inayostahili. ili kuanza kugoya kusesa
Ndio. Kwanza mama pale anaenda fanya salongo kidogo. Hivi anataka kuya mwa hii ma 9h30 hapa kwa hii batima kwa kwa mama. Nitaandika ndio naambia pale usiandike usura nenda fanya salongo kidogo. Anataka aliandika kwa nini aliacha bali? Baada mkia kwanza. Hapo kama kuna kitendo cha yake tutakumbana bana. Asante. Kwa leo tunabeba kifagio kwa maana inaomba sisi wenyewe tujitakatishie mgini wetu. Kwa hiyo nyewe wamotari mmeungana na meya kwa nini? Tunaungana na meya kwa maana meya kwanza ni mtu anapenda usafi. Na si wamotari tunapenda vile vile usafi. Ndio kwa maana tunaungana na meya kwa maana tusafishe vile yetu iwe propre. Tunafungua mifereji, tunakusanya uchafu kwenye mifuko, tunatia kwenye gari. Hakikisha kwamba Goma yetu inakuwa safi. Ndio tulikuja jua kufanya salongo na maire de la ville tusafishe mji wetu wa Goma. Lengo kwa nini wamotari na nini mmejiangaje? Tunajiangaje ni juu ya kupatia maire de la ville courage partout mu ville ya Goma ville chaque propre. Jo tunaencourager ile initiative na sisi tukwe tunaparticiper enormément ku salongo juu ville tuendelee kwa propre. Ndio, lakini kuna wengine wanapuuza. Ndaambia bamotari benye bangana puuza kufanya salongo kama atupendi tena Goma ikamate ile image ya zamani. Kama kila mtu ashaona Goma inakamata image yenye iko très propre. Vraiment kila mtu akona jikaza saa salongo atie moto yake pembeni tufanye salongo. Mwenye hata kwa na itika kutia moto pembeni tufanye salongo. Sie sangizi ba viongozi hapo tutakuwa na bapinire kwa ile kutokufanya salongo. Message gani unawapa kwa saa hii kuambia wale wote wenye wapende kutii? Wale wote wenye wapendi kutii salongo vraiment bakuye tufanye salongo. Salongo haiko kwa intérêt ya maire de la ville, haiko kwa intérêt ya mutu binafsi, haiko kwa intérêt ya chama, ni intérêt yetu sie wote. Voilà to ya magonjwa kwanza malaria inaanza punguka mvile ya Goma. Donc zamani vile ya Goma ilikuwa kama uchafu sana, mais leo vile ko propre vraiment tunashukuru sana Bwana kiongozi. No problem. Na kote hapo basi uchafu uko mingi sana. Ni nani? Katika mji safi, katika mazingira safi. Uchafu kwanza uko mingi hapa mafuta, uchafu uko mingi. Mwingine hivi fanana hivi na mko.
Wasake baba. Wasake kwa watia manga. Saidia basi. Sasa huyu hapo kwa shahama. Sasa kwa nini nyinyi wanaweza waambia ni pui perdi kisha mnaweka mchanga hapa par force? Ni wa nani? Nani? Mchanga ya nani? Sasa kwa nini yeye ni nani juu aweke mchanga pale? Shaka mwambia na shia anashindikana na baba shefu unapasha wauliza wanashindikana. Baba yenu anashindikana? Sasa wapi yeye? Mosi naye. Ndio wapatia inere mchango tu mkono umetoa. Okay? Ine, hii mchango tu mkono umetoa. Na wapatia tu ine, hii mchango mkono umetoa. Nani korodo kamata numero ya shefu pale. Danzine kama watosha hii mchanga hapa mniambie nikiwa fundi. Mwache mablaki una ovyo. Oja sio maombi na sio kusiri. Watu mbalimbali wameshiriki na kupongeza hatua hii ya usafi. Salongo tuko nafanya usafi ndani ya mjini yetu ya Garamba. Kwa nini mnafanya salongo? Juu nchi yetu itakata. Sasa usafi wa nchi. Wewe umebeba beshi. Nimebeba beshi. Inakusaidia nini? Inanisaidia kutosha uchafu katikati ya barabara. Ndio. Sasa mnadhani itasaidia hii mwito ya meya itawasaidia namna gani? Hii mwito ya meya itatusaidia kusafisha mahali ambapo watu walikuwa wanakatala kufanya salongo kutosha uchafu. Hapa ni wapi? Hapa ni kupita nje ya Mshombo Garamba. Nyewe vijana na nyewe mnafanya salongo? Ndio, na sisi tunafanya salongo. Na mama na wadada
hata na watoto, si wote ni usafi sana. Unasema na vijana na watoto na wadada, shie wote, hakuna mtoto, hakuna mama, hakuna baba, shie wote basi ni salongo. Na nyinyi mkishamaliza salongo mnajisikia namna gani? Unajisikia vizuri sana. Tunasikia uchafu unaletana magonjwa na nini, nchi kishatakata kabisa, shie wote ni sawa. Wakuu wa madereva, wakuu wa waendeshaji pikipiki na hata wakazi wa kawaida. Tumekuja kwani ni sheria ya kila mtu kufanya salongo na kuakompanye vile tena gouvernement provincial yetu, gouverneur na mea wa muji, na vile kama viongozi wa shoferi tuko sanse kutakatisha barabara, kwani magari zetu nazo zinapita kwenye barabara, afu naomba barabara ikuwe safi. Naona unaingia kwenye mfereji. Ndio tunafanya kazi sisi wote, tuko pale kwa kusaidia kufanya kazi kutakatisha mwingine. Mfereji ni yetu shie wote, hali kama kwa uchafu inatuletea sisi wote wakaaji magonjwa. Aseko, leo mko barabarani kwa salongo. Barabarani leo. Kwa nini mnaunga meya mkono kuhusu salongo? Niko na maideza mzuri za kufanya propriete. Na mtu mwiko ideza mzuri nafaa msindikize kwa mungu mkono wa mtu mwingi. Hii salongo inaweza saidia nini? Hii salongo kutosha uchafu. Kwa sababu ile uchafu unaleta malali na mwingine kuwe propre. Lakini na kwa nyinyi madereva na wataksiman? Ncheni wa mabisi na mataksi. Tunasindikiza meya paske ni jukumu yetu sote kutengeneza mwingine yetu. Ndio. Hii salongo inasaidia nini? Salongo inatusaidia kulinda mazingira na kutengeneza pia afya zetu, kwa sababu mtu hawezi akaishi ndani ya mazingira ambayo iliyo chafu. Utofauti gani mbele na wakati wa mbele na leo unaona? Wakati ya mbele waongozi wetu hawakuwa na suivi, leo tunaona deja meya wa mji amefanya suivi, na kwa hiyo tunaamua kusindikiza ndani ya hiyo jukumu sana, kwa sababu maendeleo ni mwajibu wetu sie bote, haiko tu agent de l'etat, mais ni mwajibu wa raia wote. Kazi ya salongo haiko tu ya chama ya AFC/M23, haiko tu ya meri ya Goma au ya gavana wetu Bahati Musanga Erasto, lakini ya watoto wa mji wa Goma. Wakati tunasafisha mahali ambapo tunaishi na mahali ambapo tunatumikia, sie ndio wa premier beneficiaire ile usafi. Na usafi wa mji wa Goma haiko kunegosie. Usafi wa mji wa Goma haiko kunegosie, tunapasha fanya na sote ke mji wetu unakuwa très propre. Tunabaencourager hapa Nyabushongo, lakini hii barabara iko uchafu sana. Kwa hiyo tunaalika wa chef de quartier, wa chef d'avenue, wa chef de cellule wote kwa kuweza kujimetre kukazi na kuhakikisha kama hii barabara ya Nyabushongo imekuwa safi. Nafurahi kuona wamama, wababa, wajene wamejiweka kwa salongo. Muendelee hivi ili tuweze kujenga Goma mpya ya amani, umoja na usalama. Asante sana. Desire Ngabo Kisuba asema kwa sasa wanachokifanya ni kuwafunza wazazi na watoto kulinda mazingira, kila mtu kupanda mti katika kiwanja chake na kila sehemu, kwani mazingira mazuri huboresha afya na maisha ya watu. Mheshimiwa Meya, leo umetoka barabarani unaingia ndani ya maaveni, kwa nini? Hatuwezi furahia tu kuona barabara imetakata, tunapasha tuingie ndani ya makata fulani kuangalia kama nako usafi unafanyika. Tunaweza pumzika, hatutapumzika kwa kufurahia tu kama vile imengaa, na hatujui kama wananchi ambao wako ndani ya makata, ndani ya maaveni na wanaishi namna gani. Hapa ni Nyabushongo, ni mbali. Hapa ni Nyabushongo ni mbali, lakini unaona raia ilikuwa imesinzia. Watu usafi walikuwa hawajidonate tena kwa usafi, na ilibidi sasa sisi kama viongozi tupite mbele na tuweze kusisimua raia yetu ili tuhakikishe kama mji wote wa Goma uko safi. Mji wa Goma haiko tu mville, haiko tu barabara artère principale. Mji wa Goma wote dans les coins de la ville inapasha kuwa safi. Et l'assainissement de la ville de Goma n'est pas négociable.
Yaani watu wote wanapasha hakikisha kama usafi uko fasi yote. Hata negosie mji unapasha kuwa safi. Paske tukifanya mji wetu safi inakinga raia yetu na magonjwa mingi sana. Na hiyo ndio misio kubwa ya chama chetu cha AFC M23 na uongozi wetu. Gavana wetu Bahati Musanga Erasto kila siku anatutuma tuhakikishe kama tumezogelea hata hiyo raia ya mbali. Fasi yote ndani ya mji tunapasha pita, ndio kazi ambayo sisi tuko nafanya kwa sasa. Lakini naona unaingia ndani ya mfereji hata wewe. Yes, unajua sisi ni watumishi wa raia. Na kama kiongozi anapasha pita mbele na watu wengine wanamfuata nyuma. Kama wewe hauwezi kugusa uchafu, unataka sana nani agusa uchafu? Inabidi wewe kiongozi unakuwa wa kwanza ukamata kifagio, kugusa uchafu, kutupa uchafu na watu wengine wote wanakufuata. Na ndio kazi ambayo sisi tunafanya, ndio kazi ambayo chama chetu cha AFC M23 tunatuma. Waniona hamakia wale ambao wanaweka mchafu mbele ya duka zao. Unajua kiongozi anapasha kuwa na namna mbalimbali ya kuzungumza na raia yake. Wakati ya kucheka na ya kucheka, wakati ya kuadhibu na ya kuadhibu, wakati ya kufokea watu ni kufokea watu, ili watu wote waweze kwa mstari. Unajua kubadilisha watu ni kazi kubwa sana. Na ukaweka uzembe, ukaweka undugu, ukaweka urafiki, watu hawatabadilika. Mabadiliko inapaswa inaonekana kwa kila ngazi, na ndio kazi ambayo sisi tunafanya kwa sasa. Leo umeungana na wamotare na madereva. Yes, unajua government ya Chilombo wakana kamata wamotare kama wabandishi. Wakakamata wamotare kama ndio watu wanaibaka. Lakini hao wamotare sio wezi. Gavana wetu ametusaidia, chama kimesaidia, na hao wamotare kwa leo ni wamotare ambao wanaweza contribute kwa amani, kwa ujenzi wa mji pamoja na washoferi. Tuko na association za washoferi, tuko na association ya wamotare. Wamotare wa Goma sasa wako na participer, wamotare na washoferi. Wana participer kwa sécurisation ya mwingine, wana participer kwa usafi ndani ya mwingine, wana participer kwa development na umoja ndani ya mwingine. Parce que ukaangalia wale wamotare hawaangaliani kwa sura, hawaangalie huwa anaongea lugha gani na anaongea lugha gani. Wote ni kwa umoja, na ndio vile tunajenga Kongo yetu. Na ndio vile tunajenga Goma mpya. Na hiyo ndio Kongo ambayo tuko na reve, ndio Kongo ambayo chama cha AFC M23 inaleta ndani ya mji wa Kongo. Kwa nini unapiganisha ubaguzi wa ukabila? Tunapiganisha ubaguzi kwani ubaguzi haujengi. Hakuna nchi hata moja ndani ya dunia ambayo ishajengwa kwa ubaguzi. Ni umoja ndio inajengaka nchi. Na ukiangalia Goma kwa sasa tufuatane kabila mbalimbali zote zimechangana ili tuweze kujenga Goma yetu. Na hiyo Goma tunataka hii Goma watu wote wakuje waige hii mfano wa Goma. Kongo nzima ikuje iga, Afrika nzima ikuje iga hii ambayo inafanyika hapa Goma. Hii ambayo chama cha AFC M23 imeleta ndani ya mji wa Goma. Ndio, ni mfano bora ambao kila watu wakaiga, maendeleo itakuwa kabisa nyingi sana ndani ya mji. Hii salongo mbali na usafi inaweza saidia nini? Umoja ama maridhiano? Unajua wakati tunafanya salongo hivi kwanza tunatembea, tunafanya sport, tunaangalia mji wetu. Inakuseo si watu wakati wako wanafanya salongo kupenda mji. Wakati umepanda mti, wakati umefanya usafi inaonesha kama unapenda kwako, unapenda mji wako. Na wakati tena unafanya usafi unakinga raia, unakinga watu na magonjwa mbalimbali. Wakati umefanya usafi watu hawezi gonjwa. Na watoto kidogo najua imeshakuwa culture. Watu wote wamejua kama inaomba kusafisha mji, inaomba kusafisha mahali ambapo unaishi na mahali ambapo unatumikia. Na mtoto akikomala na ile akili inasaidia mji kuendelea mbele. Na meme ma system educatif yetu ya Kongo ya mji wa Goma walipasha weka hiyo ndani, usafi, protection ya environment. Kila mwanafunzi, kila mwalimu, kila mtu alipasha komala na kila mtoto anapasha komala na anajua kama unapasha ulinde mazingira na mazingira yanapasha kuwa safi. Sana. Na ndio kazi kubwa ambayo tuko nafanya na watu wote wanabidi kujua kwa mstari. Donc l'assainissement de la ville ne se négocie pas. Mji unapasha kuwa safi. Asante sana. Asante. Goma kwa sasa imechukua sura mpya, hasa upande wa usafi wa barabara mbalimbali na kuwa mji wa utalii. Mfano huo, je, waweza kuigwa na wengine? Ningepatia wa chef d'avenue ama wao wanapaswa wajue kama ni wao ndo wa representant wa chama ili mahali ambapo wanaikaa. Ni wao ndo wa representant wa gavana wetu. Ni wao ndo wa representant wa maire de la ville ili nafasi ambapo wanaikaa. Maire de la ville ama gavana hawezi kuwa napita kila fasi kila siku, lakini wao wanapaswa kuturepresenter valablement. Na mipango yote ambayo tunakamata hapa kwa mairie ni wao ndo wanapaswa waitekeleze.
quartier yote ambayo tutakuwa nakutana uchafu, ni chef de quartier, ni chef de cellule, ni chef d'avenue, ndio watakuwa nakuwa wa kwanza kuwa nakuwa pini. Wao ndio wa kwanza watakuwa nakuwa sanctionné. Watu wote wanapaswa jiweka kwa kazi, kuanzia viongozi, bourgmestre, chef de quartier, chef de cellule, chef d'avenue, nyumba 10, wote wanapaswa jiweka kwa kazi. Maire de la ville anajiweka kwa kazi. Sisi sote tunapaswa kuitekeleza mpaka raia wa mwisho anaisikia, na raia wa mwisho naye anahakikisha kama amefanya ile kitu ambayo uongozi mpanga. Lakini kuna wale wanapuuziwa, wananchi wanaonea wa chef d'avenue. No, mwananchi ataonea chef d'avenue namna gani? Haiwezekani. Wanaoneaka mtu ambaye anastahili kuonewa. Wa chef d'avenue wetu wa nyumba 10, uongozi wetu haiko uongozi ambao unaweza kuonewa, hapana. Hakuna mtu ambaye anapaswa kutuonea, hapana, haiko. Asante. Utafahamu kwamba hatua hii ilichukuliwa na mkuu wa mkoa Bahati Musanga Erasto, ambaye alianzisha kampeni ya kujenga umoja na kupambana na ubaguzi wa ukabila pamoja na kukuza maendeleo na kuomba wakazi kuchangia usalama wao. Fanya salongo, goma yetu iwe safi. Wewe ndio unatokea mnalamuka sasa hivi. Sasa hiyo uchafu hapa ni ya kazi gani? Hewa safi katika mji safi na katika mazingira safi. Mlifanyia salongo hapo, mbona uchafu unajaa? Mlifanyia salongo hapo. Mama, mlifanyia salongo hapo, mketi kwa uchafu hapa. Haraka sana. Mama, wafundishe watoto wao kufagia. Wafundishe watoto kufanya salongo. Uko sawa ni sahau baba. Sahau. Ndio utawatuma waende wao wafanye sahau maunyumba. Unaomba kuwafundisha leta hizo sana kisha pale mbele na wajezi. Wewe utawakia tu navo mama. Watoto akiwa kamata. Mheshimiwa Meya, wameya wengine walikuwa wanazoea kutembea na magari. Wewe unatembea karibu kilomita 10 ndani ya mji ukitembea tembea. Sasa ukishatembea na gari unataka raia nao wafanye nini? Saa ya kazi. Kitaka kuongoza watu naomba unafanana nao, ndio uongozi wetu unatuambia. Hiyo ndio gavana wetu Bahati Musanga Erasto anakutuma. Utaka kuongoza watu inabidi ufanane nao. Saa ya salongo fanana na watu ambao wako wanafanya salongo. Na wao upite mbele, na ndio kitu ambacho tunafanya. Lakini wanasema kiongozi tofauti anavaa veste. Veste haijengaki. Ushaona wapi mtu ambaye iko na jenga avae veste? Mtu ambaye anavaa veste haende kwa shamba, mtu ambaye anavaa veste hafagie ama hawezi jenga. Muji haiwezi kajengwa na maveste. Unavaa veste wakati kazi imeshaisha. Mkishamaliza kujenga mji, mnaona mambo yote imeendeka, ndio mnaanza vaa veste. Lakini kwa sasa tuko ndani ya revolution, haijakuwa bado muda wa kuvaa maveste. Inabidi kwanza kukata jasho, inabidi kutumika na kuongoza raia yetu kuitoa ndani ya shimo ambayo uongozi wa Chilombo iliweka ndani, na kuonesha njia nzuri ya kujenga mji, na ndio vile tunapaswa tufanye. Hapana kuvaa maveste kila wakati, hapana. Kuna baadhi ya wakazi wanasema hawajawahi kuona meya anatembea na mguu hapa. Sasa waanze jua meya haiko Mungu ama gavana haiko Mungu, na ndio maana unaona gavana wetu naye anajishusha sana. Hata coordinateur politique wetu na coordinateur militaire saa zimoja nao wanafanya salongo, na wakifanya salongo wanakamata kifagio, ili kuonesha kama kiongozi ni mfanyakazi wa raia. Na kwa nini unataka wazazi wafundishe watoto usafi? Wazazi wanapaswa kufundisha watoto usafi, kwani usafi ni kitu kizuri sana. Environment tunapaswa kuilinda na watoto wote. Ndio maana tunasimama hata hapa kwa hii masomo, ili tuambie wa responsable ya hii masomo kama wanapasha wafundishe watoto usafi, wanapasha kufundisha watoto kulinda mazingira. Unaona? Yaani wakilinda mazingira inawaepusha na vitu vingi. Sasa vile nitoka kusema, watakuwa na wakilinda mazingira watapata hewa nzuri, hawatapata maladi fulani, na watu ambao watakuja kuangalia watakutana hawa ni watu ambao wanajiheshimu, kwani wamelinda mazingira vizuri. Mazingira haina uchafu, mazingira ni ambayo ina miti na maua, ndio mazingira ambayo mtu mzima anapasha akaishi ndani. Mazingira ya uchafu hiyo. Mradi wa kupanda miti mnamfikisha wapi? Mradi wa kupanda miti upo, na tulialika raia ya kwetu na tunaendelea kualika kila watu wanapaswa wapande miti ndani ya maparsele zao,
na sisi kama serikali tunaendelea kupanda miti kwenye mabalabala na kwenye marompwe mbalimbali. Ndio kazi ambazo tunafanya. C'est vous les responsables d'ici de l'école. Alors comment expliquer qu'il y a pas encore uchafu? Vous gérez les élèves, vous n'apprenez pas aux élèves à assainir leur milieu. Vous devez apprendre aux élèves à assainir leur milieu, là où ils vivent et là où ils étudient, là où ils travaillent. Ok? Vous devez le faire. Il n'y a pas d'explication à donner, vous devez le faire. Ok? Prochainement, tukutana hapa mferei normal. Ça va, courage alors. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Sote nyuma mmea wa muji, sote nyuma mmea wa muji, tusafishe Goma yetu. Confirme Goma, ville propre, Goma, ville touristique, Goma, ville écologique, Goma, ville assainie, Goma, ville pilote, la première ville propre de la République démocratique du Congo. Ya, cha kwanza tutaanza kushukuru komite wa motar na washoferi wote wa ASECO, SSMT na ASECO. Sawa vile mnajua siku ambazo zilipita washoferi na wa motar walikuwa traité de tout le mot kwa government ambayo ya Chilombo ambayo ilipita. Lakini kwa sasa uongozi wetu wa chama cha FCM23, gavana wetu Bahati Musanga Erasto aliweza kuwazogelea washoferi na wa motar, na kwa sasa wale wabandia ambao walikuwa ndani ya wamotari wote ambao walikuwa wanachafulia wamotari jina wote wameshaka kimbia, na wamotari ambao wako ndani ya mji wa Goma ni wamotari ambao wako na participe kwa ujenzi wa mji wa Goma, ambao wako na participe kwa securisation ya mji wa Goma. Sasa vile mnaiona na njoo vile mnawaona hapa wamotari na washoferi nao walikuja kwa akompanye meri ili pamoja tuweze kusafisha mwingine. Ni jambo kubwa ambalo sisi tunashukuru washoferi na wamotari wote ambao tulikuwa nao kwa jina la chama cha FCM23, kwa jina la meri ya Goma. Tunawashukuru sana kwa hiyo kazi ambayo wanaendelea. Wamotari na washoferi leo hawako tena wale vile mko wazia, hapana. Wamekuwa watu ambao wanaparticipe kwa securisation ya mwingine. Sasa vile mtoka kusema na maendeleo wao wamotari, unaona mbalabala nao wanaanza fagia, na hiyo ndio Goma mpya ambao tunapenda. Tumezunguka mji wa Goma ili kuhakikisha kama usafi imefanyika fasi yote. Sisi kama viongozi hatuwezi kulala, tunapasha tembea na kuhakikisha kama mji wote uko safi. Et la propreté ou l'assainissement de la ville de Goma ne se négocie pas. Watu wote wanapasha tumika na kujiweka kwa mustari. Mifereji ambao gavana wetu Bahati Musanga Erasto yuko anatujengea haiko tena mifereji ya kukuja kuyalisha uchafu. Mtu yeyote ambaye anajua mbele ya nyumba yake kwa mfereji, mtu yeyote ambaye anajua mbele ya duka yake kwa mfereji, anapasha hakikisha kama ile mfereji ameilinda vizuri sana. Ile mfereji haiko kubele ya kutupa ndani uchafu. Paki sasa wanatupa ndani uchafu, mvua ikinyesha uchafu inashuka na inafika inafunga mifereji ingine, na wakati itafunga mifereji ingine ni mji wetu ndio utajaa maji. Tusijire tuve kesho tumekuwa sasa vile Kinshasa hapa. Chama chetu akipendi ile madesordre ya vile Kinshasa leo unakutana watu wanaanza zama, mabarabara zote zinayala maji wakati mvua inakuja. Alors tunaalika population yetu kuweza kujoka kwa mustari, na ile haiko negociable. Hatunegosie mtu. Kila mtu anapasha entretenir, anapasha rendre propre mahali ambapo anaishi na mahali ambapo anatumikia. Mifereji haikufasi ya kutupa uchafu, hapana. Mifereji yote inapasha kuwa propre. Na tulisema tena watu wanapasha jitahidi wapande miti ndani ya maparsele zao, sawa vile na sisi tuko naendelea kupanda miti ndani ya mabalabala, sawa vile gavana wetu tuko naendelea kutengeneza mabalabala, kuzijenga, kutengeneza mifereji, kuentretenir marompwe, na watu wote nao wanapasha kujoka kwa kazi. Kumeonekana ingine shida kidogo ndani ya mabalabala, wakati yenyewe sisi tuko nafanya salongo, tulikataza circulation yote ya mamoto na ya mabisi na mavehicule privé. Heureusement tuko na wamotari hapa, mumeangalia kitu ambacho wamotari wamwe ambao hawasikie wanaendelea kufanya. Nadhani muende kuwapatia message kama wakati ya salongo haiko wakati ya kuzagazaga ndani ya balabala, haiko wakati ya kutafuta baklia. Circulation inakata na 7h59 minutes.
awite registre unakutanua mbalabala huko natembeza, kama huko ambulance, kama huko gari ya ONG, kama huko gari ya mtu ambaye iko naenda kukanisa, kama huko gari ya watoto wa masomo, tutakufunga. Wa shoferi na wa motari wako hapa, tunawaalika mwende patia watu yenu hiyo message. Kitu kingine kikubwa ambacho tumeobserve samedi passé, ulionekana mtoto ambaye aligongwa. Wakati ya salongo haiko wakati ya kuzagazaga mitaani. Wakati ya salongo haiko kusema unafunga nyumba ama unafunga duka unajifungia ndani mpaka saa salongo inaisha. Wakati ya salongo watu wote wa mji wa Goma wanapasha jueka kwa salongo. Lakini kumeonekana wazazi wa moja ambao wameachilia watoto wao wakati ya salongo, watoto wanaenda kwenye mabalabala. Watoto wanaweza chezea balon ndani ya mabalabala. Hiyo ni kitu ambayo inakatazwa. Kila mzazi agarde mtoto wake nyumbani wakati ya salongo. Muaprendre watoto nao kufanya salongo. Watoto fasi yao haiko mbalabala, hawachungi yake balabalani. Hata